Bansok kalai kawan bat banlai na kajing dheng kali UMLA kanot Shillong uba Adelbert Nongrum ha kajing dan lang executive engineer ke PWD uba S Lintem SDO PWD kirang ba ashnong kashnong umso sun bat waing do kila lej banjurib ya kijaka banshna surok nadin Dreamland Cinema shawaing do habakran ha kania gasni UMLA kanot Shillong uba Adelbert Nongrum ulaong ba kilawan biang syakania ke jaka ban wan pej namar kedai ke jing don kam am tang ke jing kwa kala don ke jing thmu ban wan ra ke smart city hinre kania kala kala long pen ban ke smart city lada ya nang ni ngilayo I ya kania ulaong bakum unang mi khmat udon ke jingej ha ka kam am ha ka ktien ha usnam arjar khat khandai kilawan ban jurib ya kania ke jaka ban pej ya ke jing don kam ban pen kalai kania ke jaka kum ko alternative road Henry da ke jingwan ling shop no jong ka klam COVID-19 kim shimlala banya chakman. Ula bin ram da ka boong badang shen ula leit banya kendu ya usimbut mentri rangba uba preston tingsong bat nakaliang jong usimbut mentri ula batha ikatanat PWD ban le ya ka DPR inget scam ba ka sarkar kan le ya la ka jong ka binta. Ki patba na kapor syakapor ki jukirpat na ka sarkar ban ai surok ka sarkar pan kala kirpat ban ai jaka bat bon ki binta ki ba ki patba ki ai jaka ban shna surok ulaong kani ka jaka kade kawa ka batu chawa umkhra bat kala de kapor bangin hab ban pin wandur bat thawi ki policy bat ban pin khar kumno ban pin longi kani ka jaka shaka surok banyat kali ban pinhe ek surok hangni kan long ka ba e namar ka rukam bat jaka ka pher kum hakiwe ki jaka balada ka sarkar ka don kam kashim kala dei kapor bangin hab ban pirkhat kumno ban pe ya ka jingdon kam bandon ki surok habon ki benta bat ban keloi ka ya ka yen bat kani kan long ka jing bintoi shibon ha ka ba ya dei bat ka jing dheng kali kan long ka jing kirkhui ki ba shong basa hangni khamtam hakipor ki bandon ki jing jia bas mosi yikinong shong shnong ula binrap ba udon gejing kirmen ba kani kan urlong bat kan long gejing kirkhu ya baro kinong shong shnong bat kinong let nong wan kiban net chijaw maulai bat kiwe ki benta ula don gejing kirmen ba ka sarkar kan shingkhiai kani ka surong shushu uba Adelbert Nongrum ula yathu ba ya kani ka surong last dang bat mat phang da MLA barim uba El Friday lingdo hakipor kibala let no bat kadai ka kamram jong kilong dien ban bot dien kya gani jing shakri ki patba nakaliang urang ba ashnong gawaing do uba ar marbanyang habakran bat kinong tho khubor ulaya tho baya kani ka surok lasdang nadu kipor balong MLA uba Friday lingdo bat hadien bawan uba Adelbert Nongrum ula kali ki e ki project ki badang sa bat kashnong kala shimkhia ban bot din yakani bat pintipru shau MLA ba untim ulayat hu bakalong kabadon kam bha kani ka surok khamta me kinong shong shnong badda ka jingshim khia jong MLA kidon ka jingkermen ba kani kan sa urlong bat kan long ka jingmen toy shibo ni ki pat ba bat kinong lek nong wan ula bin rap ru da ka boong ba kan long ka jingmen toy la dawan ka surok na jan ka school Ram Krishna shadu waing do bat kan pensuk iki pat ba bakin let shiki jaka sumar bat kiwe ki jaka kani ka jingi kenduk masa kasi kalau ba pada ka isu bangil ara naduk por kiba naduk kipor kiba mensiwa por idang long MLA ba Friday lendo de layak pensau i ba jelas lang ban priya ikal ti sesuat henry jarhat kem long MLA siu takut lo untuk jadi untuk pat lawan ni barit ti keli ke barang sa ti projek ti jong iba no di wilayah tu ha do basnong na kalian do basnong ya itu ini ko dang long ga basnong ba drawing no tinggal ya keren ni tu tinggal ya budin biang ke hadin tu pada gi lap ba kadang ka jing yakin ki snong kamtam ke block 5 B kan juga 5 C block 5 A ru ki riat kiram long kam kono ke emergency requirements jong kinok song sinong kum pen koi sopik tang nata kum haba kerdo ban poi sigi giyen nata haba don bayap nani bapang bastom kabu jing bahai kini ke area jadien kum sherman jang bilas komiti to por ngalong milara kini ke isu yan dai kakut kum to te manta pat bilas ke jing sim kya jong
MLA jungi bat chua ya kani ru apo ki meeting ba yede ba ka smart city project kan lang kasar tinga jar khat ngayo ban ya keren apo ki meeting di bon sen di chief minister lo om ban sa ya kendo mana kani ru meeting ko mauro ha khan yo trek yo ya kendo khat kendai jar khat na keren ka sang pam la ban lai ban kia ban gidon ki kam bala bu lupa di lo om ban sa le man ta ban January ti bagi pe activities dang bon pala man sujas kini ki jinja mata ti basusi ila si bon kam te kim pat ya phone ti kita up phone ten rei mentai lawan dai MLA banya suak tilang banya sim kiai dengan kam kabari ka bah kamiat om tang ini nong song song ni lesi gidong ki mamarjan ru tinyo ya ka jimetoy la kawan ka surok nang tai na po lat dalam kisah mission seru sini bahkan posisi seru ti khrang ba kini ki yang sini kin don kam kono ka jing don kam ki kin yo kan long ka kan ndai tang ya ki nong song song ni kidan bakli bo ki nong pendong ki wan lesi ka kidan ke jing ya bakin shuai kali na do na sinong man pois na ki ya ka kijat nang na wa indo tidak ki wan kali ka kun pala tra rem ko bai kali tidak kalong nang ni shortcut kanyarap ro ki bakin pois sa po hospital ni po memhans ni po ka baki don kam ban sekali di kunjuru ya ki nong sok sinong beri ini time ini tang wa indo narsam tia la ni na untuk sun ka bari ki di time si ba khoi kilaban sibi kilat ti wan ni ka surak itu kan wan ka jing sim kya joni MLA so pen palat bai penting ya sesejai mak nyawan kumi bai na ka kludi yang bai ya keren ru bat i minister no so kludi stone di lakular banne ini ka kam man hape ka inspection so ti community ba lese kin urlong na mata ka bah ka met de globo makani kalau ya su sebab kalau riat itu ko indo hi ka song hariat na do te dorbar mandim syadu sin setra nanti na por ka press syadu si jingki ni song bai hakaria kalau ka jing ya kinok song ka ya leke ke teknologi mata te la ban long ei bo ma long kalong tidak kadon ka mon jong ka sokal bakin ne ngakai ka nyarap sibu tiskoi da ngakwa ban pen mau pan sai sen biang ka bangin si kendo na si chief minister kalau yang ke float sisin banyak yang batisi la wandering hau banai agas mo tarik am mau hasyo au senam ar haja kat tindai bajing jaga float sipo di benta mana ta senam mentaruk tangsuan ka liur kamu tentu lu bisa buat nado fitting road nado yaudo nado modran nang ta temperature lom sorbe kitu par khoi nang ta ke lom sorbe khoi baru ki jebot itu yuan bai hang ni nang ka ke reserve police ya dien ke jing ke bangla race ko meeting we april khat south or pulai aba ki khot ka meeting ki rang ba song baro tinggal kren sibun ke spang kede ki ban hakane ke we ko meeting chief minister ombang ngin pen kerja no ini ka reserve police dijai ba pila ring matani adon ke jithoru ngala aisha kumurang ba song ngala aisha chief secretary bare menchwa de kumui proses ka kam patip de henry mentang la pen kerja yang ke city si adon lang MLA ngan sa tho lomba thu ju MLA ba ini tip ini wa lang ba ngin aisha tai ba idai ban pun khoi no ini ka reserve police tu chief minister tu ke jingelang yang ba kin pen kerja no sa spo ten ring yang ba po arsnem kin pen kerja no kani gari la republic balon ke jingelang ba kirang ba song berkhot di hadin ba kin ra ya ki ini te ngako aru ban ai jimut pada kumnu kin pun kami kan kini ban pun kami kini bahkan set ke purpose 6 tahun jenis publik inde bisa construct tang timol idon MLA ni in simkiai kata mesti sa tang 6 tahun jimut tojong selected few pergi kuah ni bikin don di indoor stadium 6 tahun kena national Mercedes sila simia ka jengai pala kumenta ki mokhar ki mission ki wa indo person kia ki musosun mulai pemuri laumali pulu ki bar kai ki yo ban simultan kalong ka public police naktakan don ke jakai nam ka ki pun samai ni kila awan ki ne ki pelong ke jakai bakinya diskusi ki jinakam ki juki hangni la se kan lawan nang kayo ka tuan ni kendiat benta naktakan long ru ki hall mo ki hall na benta ban IY na benta ki jing khawai ki jing mam kita hidup ki suk kimla ban ki dor ki barem
kita ada sorkar ka provide tang ke hawal ban don ke jingpe hanu kedu ke sorkar ka penyak ke gila ban ti mentaru nama taki khod samai ke bidang khedang san ngapai keleng ke lalu ki futsal mungkin tengah ngakwa ba kumno ka sorkar ko phai khmat la ngam ti ngadong kumno ke cricket sa marbole ngi hi ke jinglong ka met ka phat ni ka biang bahai ki kena samai bikin nilai cricket takari benong bantri ki dang rendin da kila ban bu ya taki pitch yang tu bakin praktis ki narit ndai ki bahaya ni ki kalong ka kandang ka museum hang tu let's say nga greenery kat ka he mal katai ka Shillong Central Jail ko shift lang ti kala bun bah ka jaka kala he ti kata di ka jing ai jingmut pada ai ki ngamut ban ai so chief besar ti matai la dolang Emily la shin kya kami dengan sa to boy dengan ang tu jadi ini bayin rai kami so chief besar hari ko pa hi banyak kendu chief besar kalau kot lek lang maka ni kadi kebentar la shin kya na ka Shillong ti ai kublai ru ki press of la ta man pensengol yang pada ti ngan si tu pai pihak ni ka jabo ka batu ini punya pe ring ti hakasi ngapa bonong ti hakasi basrap ningkong so bahawan ring ning ta kin sai ilo ka polis biar borok koi ka Kuting Road borok koi ka Yodo borok koi ka Temeto ki ilom survey ki borok ki jabo ki jabai ki bankrupt stock mo polis biar do ki king size mattresses ki baki beri ki pono kamsyo ki laki melasuk ki bread bake por slap nak tu jika sok jan mar ki bun ba ki dan sibun ma ki jika sok jan tu ti ki bread bake por slap ki bread bake katu tu kasniang ni bariap teng la dan ikilung gayap syaki serum ki bread imtip ki bread imtip kan ti lawan kulit wa simti ti kini ki berkhait long kejabo berkala taruh hang kia ko hang kia try jeng kumtiwa ka float jadi tuan ka jingdo long ka bakram tingi kwa ba ni ima ba ka la ban long sama kan ni ka smart city project bagi sina da ka ba kiba le ikani kari ka field project kalau silong ni se ka pisah dengan la khot la ban long ka bu ki dengan saman yo general manager ba yo CEO jongka smart city project lawan ngala question ko de action dur men tay nga try fly I kuno kalong to ko sila tinang tu kan block kan wal ka jabo jaban kan pinali sa siro pin sai tinang tay ka sai ni nang tay kawan ko ka sai wena ka tay di kawan nang tay ka bread lut ki jabo jaban ki menta kini bar khoi kini tay ka tay ko ro ko sina tay ni dekat kai yut ya ka por ba ulong SP ba debes marat Lasim kia, hot ya kitiki basang tay dan sensitize ki kumno makin bread ya kijut kinya. Dari hadirin tu pat ni kawan yang kumno. Kamu kerja bread, guna si bon, remen syad ki bread. Kena sini kalian dulu, kiran ki bread. Tinggal kentui kita song ki nang ni, so bahaba ki bread hang ni. Kemalkan ni ki kiya ni. Kiya nanti ki bread baik jika ba larang ilap ya kini lu ki ba nang ilap bo sisi bilang ilap. Kamu ngin pak pun koi, mde bangin fai ngin pak pun koi ki gidan wan ko. Lara kimle ek tangin asibor ka inne hadu kata nomor ba idon kampala ke jingkut maka sarkar kan no kan la bentre ka kam lara mangi pai ba ru ngim cooperate la tingidon ngalong member po ka task force di officer bang tu Sherman EDC ba Shan Warjiri bari ba gautam ri ka wa indo ka hap la pro arli ki task force setai rom jiri ru sada tu tingayo kan ki meeting pro ar kam ju pep di kisim kia tanpa kalong kanu kisim kia ladangi ki pai ba tingat ko aban kerpat mentam menem step milami menit bro ar yang kan ke GS road ke traffic la le ni beta bro ar yang GS road nadu nang ni sani mandir sedu sini plus biar daki baik bro ar ya trakta kaya kali ka blok lu kai bro atau dong karsena tu bandrung stage po kesiat rong hang tu kali ko hang tipo no survey daya kali lasit kilong kali nang ta asit igibri ngamtip kiyo jaka ne ki ong koto kali ke jaka kal sop judis da kalau makan sop judis ru da borom na try ban penbek ya tagi jingko di subang try kambon kunu boleh syak kan kita hi bunga pa ban pa ni da pilih si serum pin sai isu Polis bunan ke step nakaliang ni rang basnong joko indo bubu ranjit malbanyang bat I rambas nong jongka sosun ba truel dakar
Kiblaywan ng sandan ki member jongka dorbar atli barkam tam ki official jongka pirudi nakaliang iba letet i executive engineer barkam jo ki official jongka pirudi iwan biang ni kecaka ban survey ringkat barkini ki official ringkat isnong to atli marga di kijing dongkam jongka po nganyai penkenmau biang bakam dei kijing kwa kade kijing dongkam ti kumala penkenmau i rangba snong hoi kini ke involve hai ki por ka professor lawan lamba ka smart city kenrei sode banong ba kamdei su ya ka banong ni ka smart city la ong la habong ka smart city mula dang iwan ya yani ngai i panu ka jing i to met ka jing i sai met bar kham tam ka por liur ko bi rang ba sung la paken ma ka de ka jing sisa ka bang ru ku mo mali na yo sibon ka jing ujo dekat ba sung ji survey na ka por te ko paken ma khundet adon ka jing ka kam dei ka tien bat hausinam arjar khat khandai lanam bakala ringkat bat i CE ringkat bat i SDO ki official jong pirudi dan dorbar song do atli ngelewan ni kecaka ngelaya na po stretch to stretch ban pej ya ke jong kam jong ni ka jaka ban penkala jaka alternative route ti hati por kawan ok jingja jong covid arjar arpo tingi kami yo shu ban ya chkamat te ko pakin mau ni ko por ya kinong song sinong jong ka waindo bat kumju kani ka suruk kawala de si lada shubu ka sarkar lamba minister buron burom i sa presto ten song lada maihi isyam khia yani ka kam da ka jingkut jumut kumang lalik hiru bani kendo hagini ki shibnai badap nglayo ya ka endorsement ila recommend ya kani ka benta ba syak department bahkan le ka DPR tengai scam hi ka department kan le na ka jong ka benta nomor ka di ka por ka juk ko ba ki pai ba borok sodong yung ya sarkar ko sarkar penhe surok ya sarkar par ko ong to ai surok idon ki banta ka baki pai ba ki haban ai surok ki haban compromise ya ta ka jaka ka jongki ke kani par ka surok kani ka jaka ka banta ka di hoi ka stream jong ani ka wam khra ka ban cha wam khra ban joy cha wam khra tinga sum la di ka por ka bangin dongkam ban penwandur ban thawi policy haju ko por ban perkhat kumno ban strategy seni ka banta ban convert ban penkalan opat syaka motorable road tu bakadi ke jing tawa jo ko por namar kadi ka kumang lai community ya kita ki surok ka bangin yo ka expansion of road kalong go bae namar kalan holding tenure system hangni ka fair kamlong ko miskiwi pat ki banta jo pari India baka sarkar kamon ka simbai ti ka ba arpat kalong ba kini ki sub road ki by road ki by lane ki sub lane ladi ka por ka bangin hap perkhat na thai ngaku memeli dekat barkisnong dorbar snong dengan saya songker pangkumnu nya perkhat nang bakani kan wanra ya ta kejing sup kejing lai lui kejing kluy kaya ke yang khamtam ki pai ba klabas klas sofo plan ti kani kadai hoi ka big project bat ngundur banong bakanong ka huge solution na ka banta ka congestion ban khamtam ru nya traffic ka ba ka bottleneck hangte mod pran halom survey hapo nailan hangni po pulu ti kanlong kejerap ko bakrau ba lada ka sarkar khamtam lamba i periodi minister i special concentrating but kumju ka special focus khamtam ya kanika jaka ina special attention mo namar bingdon chupa takui ka alternative road kanika long ka burom ko bakrau sarkar but khamtam i minister burom kanong ka jikerku kumlong i rang basnong ba kibri ki basong hani ki entire stretch hakapor ke emergency arises mo le si slayum nani pluyeng nani kikwei pat ki banta tikanong ki jikerku namar kini songu ublay kalau bampat sim la jake ki basniu hadu manta ti bat kawai gumba ka kuma pen kenmau ba kani gandai kawai ka alternative route ka ba le si ti por arja ka khnai la ai la ai tien ban le DPR mereka selong ba kawan no ka covid tenri manta na ka jing ya kedo bi sepasto nangit scam ba kan nakar yang department ru kan shimi kani ka sinjam sakamat makan penyak cakap perang barangit scam kani ring ni dia kata ka light of the day tang kindet por ngit scam nomor bakadi ka por ka jing dawa ti bar kani kanong jing kerku ka baskat day nam teknik surrounding ki ka jing khamnya ka jing do ka por ka baki brio kali school kali cakatrai kali charuno ka kam ka jam jong kiru hani ki shalong agglomeration kan khamtam shalong city ilaban mi sikanta arkanta shoka por kanu ka jing do nong mo ti ngit scam ba kani ka jing thmu ka jongi kanong ba saiso ka ba job khamtam ko bolong i bubu kanum dei dang ta katu ani kanong kanam ta ki general public bar khamtam ti ban penokam ya kani ka jaka ka bolong ka surok
nak benta ka balik cemupat balik cejiau balik cemulai ba kum ta ter kita ini kentian hal yang jonga ngit skam bagi nai budian lang buat ngit bah government hi kam kami present deputy chief minister beri road Perudi minister in shim kiai kini ka kam kum mengelai keren but in take up ya kini at very first top priority na paling kiwai pat ki surok jong ni ka sorchelo tain kunti lihat kani surok kan la sedang la mai phang dai lead mama Friday lingdo beri MLA but minister Chone constituency haki por bolet ti wala dia lingdo ani slap pertai ke kamram jonga ke kamram jongi ki longdien bengin budien yaki ki babah na ko bentaban pendap ya ta kijing temu ko bolong kijing syakri ya ki pai ba ti bar kani surok ke ban mi nang tai na po remlan na chan ram krishna mission school ram krishna mission di center kan ya makan poyang dia po indo jong hakmat juni ka community hall wa indo tinggal ya pej kumno na ka di export jong ka peduli technical person ba kumno ngin perwandur na ka banta di kijing temu barang scam kum lai okti lambai chief deputy chief minister in charge of peduli roads i so preston ten song angit scam ba kumaila endorse na ka banta ban tentu ya department ban le ka dokamat perkere di PR yang scam kani kanong kajing kanong ya ka bangini i kasing ya to so ubah kanong ka cikerku yang di kapateng mata par kunjuk pateng la pateng ini kentin yang jong aku semua Thank you.